Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini gilong kijing pentip na kadang ketenat kepat kesya, kebaya day bat COVID-19, menta kasni, arfan riu tarik u August, hajar arfo, hadu si baje menskin. Kies ki pertama yang begini jawab mentakasni gilong South Hyundai. Hapo East Castles kidan Life ar kidin po ki Armed Forces, Paramilitary Forces, Life kidin na kiway. Ribhoy iway kidin na kiway. East Garo Hills Kandai niro na kiway. West Garo Hills Nyo nriu kidin na ki Armed Forces, Paramilitary Forces, iway na kiway. Kes baru kelum lang, kibalong aktif, haru menek singi kilong, si hajar, si spa, ndre pupra. Nakini si hajar, si spa, ndre pupra, praspa arpuar kidon po East Castles, pad nakini ki praspa arpuar, Armed Forces, Paramilitary Forces kidon aspa prapunyo. Kiway, Sanspa, Laipusan. West Castles, South Kulai. Ribhoy, New Fufra. But nagini New Fufra, New Gidi Niki Armed Forces, Paramilitary Forces. But Nakiway, New Kuway. West Jainta Hills, Lai. East Jainta Hills, Qatar. West Garo Hills, Chispa, New Fuar. Pada kini Sispa Nyepuar, Armed Forces, Paramilitary Forces, Sispa R, Kiway Nyepo. Southwest Garo Hills Iway, South Garo Hills Qatar, pada kini Qatar, Sipo gede niki Armed Forces, Paramilitary Forces, na Kiway R. East Garo Hills Qatar, North Garo Hills Katlai. Kiba recover mentakasni gilong South Fuar. Pada kini ki South Fuar nyau gidei na po East Castles. Kiba dei na kategori kiway. Lai gidei na Southwest Garo Hills. Kini ru gidei na kategori kiway. Lai Fuar na po West Garo Hills. Arfunyau gidei na po ki Armed Forces, Paramilitary Forces. Sun kidai kiway. Bat kiba la recover baru kelum lang hadu mentakasni gilong praspa nyu pusang. Bat kiba klat no kiba ngiyo jengtip hadu mentakasni gilong pra. Sampel kiba ngipat test. Hadu arbaje menski mentakasni kilong nyup Hyundai hajar sispa arpunriu kibalong negatif kilong nyup Hyundai hajar nriu spa saupusan. Di test report ki baginang up hadu ar bajim mentakasni kilong hadu mentakasni kilong kumba south spa lai kuway. But kibarung syapok ke jela ke jungi. Hadu arbajim mentak kasini gilong life way hajar prak besar. Nidan gajing duna kikis hapo ribhoy namar ba kanyo ngut kibadai na ki Armed Forces kilali phai no chaka ke jungi. Namar ba kidei ki bawan training ki mla asu bande training kila alai phai no nang ta kada sehat ko ri bhos ki kes ki ba thamai man ta si sab khandai hapo East Castles Life R pada kini ki Life R iwei idei iba test positive hapo Anjali Testing Center random sampling ar fulai kidei ki iris contacts ar kidei ki kes
influenza-like illness, ILI case, iwe ide I contact iba I categorize I como low-risk nikong, iwe ide sari case como severe acute respiratory infection, ar kide napo ki armed forces, paramilitary forces, iwe ide returnee, iwe ide I health worker ibadah napo mati corona care center. Riboy iwe ide ILI influenza-like illness patient but test positive hapo Birmingham screening point. East Garo Hills Kandai Prague day random sampling but test positive hapo Rongjeng Bazaar. Iwe ide ibuan pai napo Maharashtra. West Garo Hills Nyo Nri ide napo ki armed forces, paramilitary forces, but iwe ide I random sampling case belong positif napo Pulbari. Mentakasi bangile random sampling apo matran ar fulaingut baro kilong negative. Police Bazaar prapunyo ar kilong positif. Anjali kat khandai ngut ni test lai kilong positif. Clear do ni klamle test mentakasi namar ndan brio bawan ban phale test of screening center, but sakawai menin ni test ndan ru iwe belong positive. Dan iwe iba kladno mentakasi ba test positive de napo arf khandai cantonment Anjali ide ibrio ide patient ibidan ke Jingpang ke Bangyong mentally challenged kerteng jung ide Rajendra Shah New Fosnam Kerta Senrang Yora I Hakapor Laisteng Janmit Hapo Civil Hospital Henry Hapor bagi pet ki doktor ide ibelah khlat no shwa poi shabat poi chapo hospital ngin sei pet la shai ki ongno ki doctors ka possible cause of death ndai ide positive te la rangin wara ini positive dang wara ini kum ka covid nginum on covid death kamot ide positive case died of khlat naga ikada bergin sa ong la shai whatever cause it is. If we count him as a positive case, that the last positive case which you did not count from migrants also will be counted as COVID death. There is one case which you have not counted as yet. Yeah. Remember? We have not counted that case as yet. So we'll take a call by tomorrow. No?